Na ovaj stadion došlo je oko 100 ljubitelja prirode i planinara iz cijele Istre i Kvarnera. Weil wir sind ja mit dem Bus gefahren, weil der muss jetzt gleich keine Berge haben. Ja, ja, da wird jetzt nur der Ort oben. A šta je onaj stol tamo? To prodaju, ja mislim. Mi bi se htjeli zahvaliti jednom zahvalnicom onima koji su nam omogućili da organiziramo ovaj događaj. Ovo je video! To!